mesti lagi implemented. We are not demanding only autonomous state. Last autonomous state kapart jam tadi, lagi paragraph 20 ada mesti lagi part jam. It's very clear. Lagi APHLC benar itu stand kita. Ada autonomous state lah paragraph 20 yang siapa keluar dari lagi general state cuma ini. Lagi general state. And the last is that APHLC will work to bring reconciliation among the tribes people of Karbi Anglong and Dima Hasao. As mentioned clearly in paragraph 20. It is written there, 6 rules of the Constitution of India, paragraph 20. It clearly mentioned that Karbi Anglong and Dima Hasao, MCA, is a tribal area. Many of the people are confused. Many may think that the name itself here is Karbi Anglong, and the land belongs only to the Karbi people. Many people think that Dima Hasao, the name given to the district is Dima Hasao, and that district belongs only to the Dimasas. But it is wrong. It's clearly written in paragraph 20 to the 6 rules of the Constitution of India that Karbi Anglong and Dima Hasao, the name may be Karbi Anglong, the name may be Dima Hasao, but this is a tribal area. All the tribals, including the Karbis, the Dimasas, the Rengmas, the Kukis, the Khasis, the Garos, all the tribes people are equal. So the party itself will work to unite among the Hills tribe people and to uplift the Hills tribe people. Nasili tunge inglong so farman dada kedo inglong so farman se karja lo inglong so farman se kirumpan tu masih tunge claim bom no lapen inglong so tu bom reconciliation mate reconcile isibat kepada tu ipan cekak jam dan apa celang selat kan lah apa cekak jam isibat tu masih APHLC party ke parca nasi dua lah manifesto lo mulai itu masa manifesto lo sada sing iong lo lada nasi nona bagian ini apa orang ini lo apa sih nona bagian itu APHLC president lo lapen kenon upcoming 2024 MP candidate itu masa jaya gakha retired IS officer alang lipan lada aprang bakpet la manifesto la APHLC manifesto kang puji mansin ini alang lipan ada aprang hak pun ada coba kita vice president ini lah nang li dada on la vice president nang kalau ngapang juga aprang kalau untuk langsung ini dari yo parti berapa ya? Kau itu coba, olah manifesto mana orang olah media tu le, media tu le, media tu mati jasmani ni hotelan. Cuma tu nanti nak satu le. Iyo dia, iyo kami, pemimpin nak. चेयर सब छोड़ो itu bisa dicoba Pak? Ini dong. Aku tuh yang sana. Ini dia lapu bang body ho. Lapu bang body. Lapu. Safeguard ya. pulang lain kan deh Deh, lain deh. Safeguard yang orang di masa. Lapu dah pegang dan body anu na kita. cok Anu na tu. Backside. The promise note. Backside namanya the promise note. Thank you.
Here in the manifesto, we have got this table of contents. First, APHLC symbol. APHLC symbol. This is Caesar. This is for working, not only speaking now, not only enlightenment. We have done enlightenment with torch, with light. Now people are enlightened. We will still do enlightenment, but now we have to work. We promised that we will cancel, cut out the names of illegal non-tribal people from the voter list and from land pata. So we need Caesar now to cut them. So we have taken Caesar. Caesar, itu kapathe ang akam ke torch pen claim lo, non ke akam se claim nang po. Lasi Election Commission of India pen itu empat la KCC nang pidat lo. Illegal la kecetomen kang than kang tip japan la pen voter list pen amen kang tip japan la pen odong phul ta kang tip pet japan si litoman kesi nang pila tor chabang ke mamor chutang lo itum ningkan proxy en lo. We have used torch for 7 years now. Ami torch to 7 bosor lolu battery han nai etia mamor khaise hei karone ami jibilaka useless candidate GSP hopolok ami di dilu tenalogor battery nai mamor kwa ami etia kesire hei tenalogor symbol ami katim aru illegal encroachers sokolok illegal non-tribal jibilak iyat ase hey temlogor nam voter list or por kata hobo ei kesi loi pelai aru amar temlogor illegally jitu mati occupy korise encroach korise pata loise illegally biaini motel pata loise তেওঁলোকৰ নামটো সব এই নাপিতেৰে আমি সব কাটি দিম এইটো আৰু লগতে আমাৰ কি কৰিব লাগে ইয়াত ইন্ট্ৰোডাকচন আছে আৰু ইয়াত টেলিফোন এটো টেন নাথাকিলে বৰ দিগদাৰ আমার মানুষ কাৰ্বি আংলঙত ষ্টেট ব্যৱহাৰ নকৰে কাৰণ আমি মাত্ৰ কথাহে কৈ থাকো সেইকাৰণে ইয়াত কৈ থাকে কামটো নকৰে কাগজ দেখুৱাবলৈ নাই সেইকাৰণে আমাৰ দিগদাৰ হয় কিন্তু আমিতো এপিএইচএলচি টো ষ্টেণ্ডো লাগে কাৰণ আমি কাগজ পত্ৰ সব দেখুৱাব লাগে সঁচা কথাই ক'ব লাগে কাৰণে ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টো APHLC for the general election 2024. My main point bilak hai for him to save Karbi Anglong and Dimahasao. Fight for implementation of Article 244A. Number 1. Number 2, opposition to quality education school আজিকালি LP school গাঁৱত সব বন্ধ কৰা হৈছে এই বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ সকলে আমি এই স্কুল আকৌ খুলিম মাষ্টৰ যিবিলাকে স্কুলত যায় স্কুল এটেন্ড কৰে তেওঁলোককে মাত্ৰ মাষ্টৰ কাম দিম আৰু LP স্কুলত
সব এলপি স্কুলত আমি এমই স্কুল গঠন কৰিম আৰু combat border encroachment border mati onno kole onno state ba district or para noloboloi ami কাম কৰিম encroachment to কেতিয়াও borderত হ'ব নিদিও tackling unemployment ৰ কাৰণে আমাৰ young men সকলে youth সকলে Chennai, Kerala, Andhra Pradesh, Bangalore, আৰু Maharashtra, Delhi লৈ গুচি গৈছে বহুতে মৰিছে ডেড বডিও আনিব পৰা নাই বহুতে ওয়াইফ এন্ড হাজবেন্ড সেপাৰেট হৈ গল আমাৰ ট্ৰাইবেল সকলৰ সোসাইটি নষ্ট কৰিবলৈ এই বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ সকলে কৰি আছে তেওঁলোকে কৰিছে তেওঁলোকে ভাবিছে প্ল্যান কৰিছে আমাৰ ট্ৰাইবেল সকলে ইয়াত থাকিব নালাগে অন্য ঠাইত পঠাব লাগে আৰু অন্য ঠাইৰ পৰা মানুহবিলাক ইয়াত আহি বহাব লাগে বুলি একতা বুলি কয় এক বুলি এক ৰাষ্ট্ৰ বুলি কয় হেইটো কামত হেইটো বুদ্ধিৰে তেওঁলোকে উইথ হিডেন এজেন্ডা আমাৰ ট্ৰাইব ডিমাসা কাৰ্বি কুকি ৰেংমানাগা সব আমাক নষ্ট বড়ো ডিমাসা সকলক গাৰো খাচী সকলক নষ্ট কৰিবলৈ এই হিডেন এজেন্ডা প্ল্যান তেওঁলোকে কৰি আছে হেইটো আমি বন্ধ কৰিম আৰু ইয়াত এমপ্লয়মেন্ট দিম সবকে আমি ইয়াত লাইভলিহুড আৰ্ন কৰিবলৈ সুবিধা যি লাগে আমি এপিএইচএলসি কৰিম addressing economic inequality ইয়াত যিবিলাক EMC MLA সকলে তাৰ ৰিলেটিভ সকলে মাত্ৰ টকা পায় আৰু তেওঁলোকে বেছি ধনী একেবাৰে ধনী তেওঁলোকৰ লাজু নাই ইমান দুখীয়া মানুহসকলৰ মাজত তেওঁলোকে দামী দামী গাড়ী চলাই লাজু নাই আৰু তেল ইমান দুখীয়া মানুহ সকলৰ মাজত যি মানুহবিলাকে 90% মাট প্লাষ্টাৰ ঘৰ থাকে ভিজা মজিয়া লৰা ছোৱালী বিলাক শুবলৈ দিবলগীয়া হয় এইটো ওপৰতে তেওঁলোকে CMA আৰু চিফ মিনিষ্টাৰে হেলিকপ্টাৰ লৈ পেলাই ফুৰে লাজ নাই তেওঁলোকৰ আমি সেইটো বন্ধ কৰিম এই ইনইকুৱালিটি অফ ইকনমিক পাৱাৰ আৰু প্ৰমোটিং লোকেল বিজনেছ অপৰচুনিটিজ আমাৰ ইয়াত সব দেখিব যিমান ফাৰ্মেসি আছে আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহ এটাও নাই নন ট্ৰাইবেল সকলৰ কৰবাৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত ফাৰ্মেসি আমাৰ বলে আমাৰ স্বাস্থ্যটো ভাল কৰিবলৈ গলে তেওঁলোকে আউটডেটেড এক্সপায়াৰ্ড মেডিচিন বিলাক বিক্ৰী কৰে হেইটো বন্ধ কৰিম হেই কাৰণে আমি ডিমা হাছাওত ফাৰ্মেসি স্কুল তাত খুলিম আৰু ওয়েস্ট বেংগলত ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলঙত আমি ফাৰ্মেসি স্কুল খুলিম আৰু ইয়াত ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙতো ফাৰ্মেসি স্কুল খুলিম আৰু ডিমা হাছাওত আমি মেডিকেল কলেজ আৰু ইউনিভাৰ্সিটি তাত খুলিবলৈ আমি কাম কৰিম আৰু ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলঙতো ইউনিভাৰ্সিটি আৰু মেডিকেল কলেজ খুলিবলৈ আমি কাম কৰিম আৰু মানুহবিলাকক যিবিলাক we will those indigenous youths will receive training in hardware and shopkeeping coupled with financial assistance rupees 10 lakhs loans at a mere 2% interest ami hetu dia hobo aru ensuring timely salary payment aji kali manu bilak monthly salary dormoha napai teacher hokole ketiaba ek bosorun napai ek bosoror besi koi teneka teloge dormoha napai
আজিকালি বোলে 6 মাহত এবাৰ দিয়া হয় সেইটো নহব আমি প্ৰত্যেক মাহতে দিয়া হ'ব salary হেতু আমি কাম কৰিম mitigating economic migration এটো economic migration হেতু তো already কোৱা হৈছে ইয়াৰ পৰা গুছি যায় আৰু মানুহবিলাক ইয়াত আকৌ বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই বিজনেস কৰিবলৈ আহি বুলি পেলাই ইয়াতে তেওঁলোকে থাকি যায় সেই কাৰণে আমাৰ পপুলেশন তো আমাক ট্ৰাইবেল সকলক মাৰ্জিনালাইজ কৰা হৈছে হেইটো আমি বন্ধ কৰিম eradicating nepotism cronyism এটো দেখিছে যে CMEM MLA minister MP সকলৰ রিলেটিভস বিলাককহে মাত্ৰ চাকৰিও দিয়া হয় আৰু সবকে চাকৰি দিবলৈ তেওঁলোকে 5 লাখ 10 লাখ কি কয় পেমেন্ট কৰিবলগীয়া হয় EMCM মিনিষ্টাৰ MP সকলক হেইটো আমি বন্ধ কৰিম কেতিয়াও চাকৰি দিয়া টকা লবলৈ আমি নিদিও ending one man show in Karbi Anglong yat one man show matro ejon order mote sole dictator nisina kintu he dictator to aku teu nijor shakti nohoy aku eitu dispuror pora ta kuwa hoy dispur jit koi amar chief minister Himanta Biswa Sharma ji koi eitu yat kam kora hoy এই গানে এই সিস্টেমটো আমি বন্ধ কৰিবলৈ এটি বন্ধ কৰিবলৈ রিজনাল পার্টি হে পাওয়ার আহিবই লাগিব নহলে ন্যাশনাল পার্টি বুলি কলে CPML হক বা কংগ্রেস হক বিজেপি হক AAP হক তেওঁলোকৰ হেই নিজৰ হাই কমান্ডৰ কথা মতে চলাবলগীয়া হয় আমাৰ রিজনাল হলে আমাৰ হাই কমান্ডটো ইয়া ডিপুটে থাকিব আমাৰ হাফলঙতে থাকিব আৰু স্টপিং ইনফ্লাক্স এটো কোৱা হৈছে বহুত মানুহ ইয়াত সোমাইছে NRC নাম নথকা 1,60,000 ইয়াত আছে বুলি কৈছে আমি পাৱাৰ আহিলে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা সব ডিপোৰ্ট কৰা হ'ব আৰু ইয়াত ইনফ্লাক্স আৰু হ'ব নিদিও prioritizing payment to indigenous populace ইয়াত কন্ট্রাক্ট কৰিলেও কন্ট্রাক্ট ললেও তেলগে পেমেন্ট না পায় মাত্ৰ ডাঙৰ কন্ট্রাক্টৰ যিবিলাকে গুৱাহাটীৰ পৰা আহে দিল্লী পৰা আহে নগাঁৱৰ পৰা অন্য ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহে তেওঁলোককে ইয়াতে কাছাৰৰ পৰা আহে তেওঁলোককে পেমেন্ট দিয়া হয় আমাৰ লোকেল ট্ৰাইবেল সকলক পেমেন্ট নিদিয়ে অসমীয়া খিলঞ্জিয়া অসমীয়া সকলো ইয়াত পেমেন্ট না পায় কন্ট্রাক্ট ললেও হেইটো আমি বন্ধ কৰিম আমি এই লোকেল সকলকে আগতে পেমেন্ট কৰিম কন্ট্রাক্ট কৰিলে আৰু ফাইনান্সিয়াল সাপোর্ট টু ইন্ডিজিনাস women সকলক ইয়াত আমি মই পঢ়ি দিম যে we will provide financial support and resources to indigenous women self-help groups empowering them to become agents of change and progress women self-help groups will be provided with an economic package including interest-free loans of up to rupees 1 lakh. BJP ho gale 10,000 to pocket money hai to ajikali to. Eku kaam nai hila. Matro eto manu bilakok foolish korar murkho koribole he korise. Emerging of primary schools, ME schools, and matro koise. ME school no thoka karne manu bilak porhibo lora swali bilak gaon porhibo nwara hoise. Hei karone jot LP school ase ami jot LP school ami bonam tate ba bonam ba ase tate ME school thakibo aru ME school pasta man ME school majote eta high school to thakiboi lagibo. Higher education already koise we will establish general college, law college, commerce college and engineering college in West Karbi Anglong and Dima Hasao. East Karbi Anglong to already ase ami West Karbi Anglong aru Dima Hasao itu kora hobo.
promotion of vocational institutes. As we navigate through the complexities of the 21st century, it is imperative that we adapt to the evolving needs of our society. Therefore, we propose the establishment of a state-of-the-art vocational training centers in our community. These centers will serve as a hub of innovation and excellence, offering a diverse range of vocational programs tailored to the needs of our youth, from coding and digital marketing to carpentry and culinary arts. This center will provide individuals with the skills and knowledge necessary to thrive in today's highly technology-driven world. To meet these needs, vocational and professional institutes will be established in both Dima Hasao and Karbi Anglong and West Karbi Anglong districts, catering to the diverse skills development needs of our youth. Support for farmers. Ami janu, amar desh jodi rakhibo lage, prosper hobo lage, manuhok jodi protection dibo lage, tetihale ami kheti koriboi lagibo. We must do cultivation to protect our land and our race. So, ami ji hokole kheti kaam kore teolokok support dia hobo. We will provide comprehensive support to farmers, including access to credit, technology, and markets, to enhance agricultural productivity and ensure their economic well-being. Indigenous farmers will have access to loans of up to rupees 5 lakhs at a minimum 1% interest rate, ensuring that they can thrive and prosper. Kheti koriboloi manubilak jibilak ichha ase teolokok 5 lakh toka the interest to 1% diwa hobo. Kheti koribo laibo ami nije lukok di pelai nokoribo. Cultivation of vacant land hetu ami etu eta important ami APHLC notun koi sinta korisu. All vacant land in the valleys and plains will be identified and fully cultivated, maximizing agricultural output and food security. Hokole khaboloi bhat tu thakiboi lai prothom kotha. Okol toka hole nohobo, bhat thakibo laibo. We aspire to transform Phonglangso Valley. Phonglangso jitu koi Koliani buli koi thake, Koliani river. Phonglangso Valley, Langlokso Valley, Umpanai Valley, Jinam Valley, and Maibang Valley into vibrant agriculture hubs that contribute significantly to food security, economic growth, and sustainable development in our region. Maibang, the history of Maibang. Mai means rice, Bang means koloh. That means dhan kheti khub hoy boli. Kintu ajikali apunalage gole dekhibo. That dhan kheti nai. Ami hei karone, Dima Hasao karone, ami dhan kheti borhaboloi Maibang Valley to aru oino valley to ami kheti koriboloi etu subidha kori dim aru land development korim. Aru forest protection and conservation. Forest to ami protection korim. Proitek village iyat ami likha nai. Kintu proitek village grazing ground aru reserve forest thakiboi laibo. Proitek village. Meghalaya jenege korise khasi hokole proitek village forest reserve ase. Village grazing ground ase. Meghalaya khasi hokolor system. Agor dinot amar Karbi hokolu teneka asil, Dima Hasao hokolu teneka asil.
কিন্তু আমি হেতু পাহৰি গল এতিয়া আমি আকৌ ৰিভাইভ কৰিম strengthening customary laws মতে আমি বিচাৰ কিদাৰ আমি গাঁৱত কৰিবলৈ গাঁৱে কৰিবলৈ আমি আৰু এইটো আকৌ ৰিভাইভ কৰিম আৰু we will strengthen customary laws to uphold the rights and traditions of tribal people and indigenous people residing in Dima Hasao and Karbi Anglong and West Karbi Anglong. Issuance of land pata will be issued to all tribal and indigenous populations free of cost, ensuring secure land tenure and livelihoods. Now, ami yat খিলঞ্জীয়া অসমীয়া সকলক আদিবাসী সকলকো আমি লেণ্ড পাতা যিবিলাকে 1938 আগত আহিছিল তেওঁলোককতো দিয়া হ'ব এইটো আইন মতে এইটো 6 শিডিউলত যিটো কয় reservation of seats for women we commit to reserve 10 seats for women in the 2027 Karbi Anglong Autonomous Council election, promoting gender equality and representation in governance. Maiki hokolok, mohila hokolok, amar administration office কাম কৰিবলৈ service কৰিবলৈ আমি সুবিধা equal সমান সুবিধা আমি দিম as we embark on this journey towards a brighter future. We seek your unwavering support and solidarity. Together, let us strive to build a prosperous, inclusive, and harmonious society where every individual can realize their full potential, ensuring representation. We will take action for fair representation in government by advocating for at least one Lok Sabha member constituency and more than 3 legislative assembly seats dedicated to Dima Hasao or North Kachar Hills, thereby empowering the voice of the region in national and state level election making progresses. We shall also demand and get it done the boundary of MLA constituency, which is very badly done in West Karbi Anglong. We have demanded that the boundaries should be the road, the PWD, the main road leading from Baithalangsu to Khanduli. That should be the boundary. We should not look only at the population. Now, Rongkhang constituency is not even one block development area, whereas in Amri constituency, the Amri constituency is we demanded, according to our demand, it is given, but the area covered is from Nelly, near Nelly, up to Jirikendeng. This is not, it is an unwieldy constituency. So, not only that, several constituency, what the delimitation commission has done is to give benefit, more opportunity, more power to non-tribal people, to make them elected in the election. That is what they are trying to do. And now they have removed the word autonomous from the 6th Difu SD reserve constituency also. We will take action to restore the name of the Difu constituency as autonomous district constituency. Thank you.
Thank you very much, sir. Bang Yelidum manifesto bang Yelidum already hello. So manifesto itu long ko. So manifesto bang adapted to ilo. That kami mo 26 constituency plus di masa long 28 constituency dola ata lagi. Ratu cingin mo. So manifesto lang lagi. Nasi jadi coro lo kiro people in the central committee kan channel, the committee kan channel that we met with, including all the leaders from different tribes who have attended the program. Ada dia media nomor kiro